akadule ngifane namanye amakhosikazi ngoba wayethi mayesesebenzile bese kuphathisa velophi obakunento yokuthela uthi ke lo mama kwahamba Nkosi yasa yonke leyo nto iyaphela angaze ngazi ukuba wenzakalani umntanami wavinjwa yini engasamfakeli imali uthi ngahamba ngafuna angaze ngamthola umntanami ngagcina sengiyakulaba abantu ababonayo bathi ingane yakho kayisekho yashona uthi ke lo nkosikazi baba uyezwa kuthiwa uyabasiza abantu sengikhalela ke ithambo lokuthi ngimfihle umntanami enhliziyo yami yokuthola ukuphumula mangazi ukuthi umntanami ngambekaphi lethi izwi lasezulwini kulungile nkosikazi sesizwile Nkosi ukubusise uzofika umntanakhe ekhaya yaseyihamba le nkosikazi yabuyela ekhaya waba zinsuku ezimbili ezintathu kwenziwe umcimbi lapha ekhaya kugayiwe khona namadoda endawo lo mnumzana lapha ekhaya uhleli nawo bayaphuza lapha eceleni kwendlu utshwala bezulu nathi mali bamathambama yaseyibonakala insizwa eyaqhamuka ngesibaya egudla isibaya ngezansi komuzi lensizwa intshatha isaka elimhlophe libambe kanje yeza lensizwa yeza yangena lapha ekhaya egcekeni yafika kuyise yamuka uyise namadoda ayephuza nawo ayaze yakhuluma lutho lensizwa yaseyihamba iya lapha yanelawini layo eyayilala kulo yafika yangena elawini yabuyisa isicabha yabekisa ngaphansi yagibela phezu kombhede unina wajabule bona ingane yakhe ingena ngesango ngoba ethe ushembe izofika ekhaya mangabe le ndoda isikhuluma nalamadoda amanye ethi madoda niyamazi lo mfana athi lamadoda hena umfana kusibanibani lokuthi walahleka ethi lo ndoda madoda lo mfana ngimfundisanga lento ayenzayo ngamfundisa ukuthi abantu abadala bayabingelelwa lokho asekwenza kokungabingelela ngazi ukuthatha yasithi le madoda ningangikhuzi ngiyabona sengikhohliwe ngifuna ukuyomlungisa yasayithatha induku yayo lensizwa yayongena lapha elawini lomfana wayo yathi mayifika yamthola lo mfana ulele emphethe imboze ngengubo yathi sibani wenziwa yini ukuthi sawuhamba isikhathi eside lapha ekhaya bese ungabingeleli masifika yasayishaya ngenduku lensizwa ishaya ingane yayo empetheni ethi yathi mayishaya yayisizwe isilile esingajwayelekile yezwa isilile sithi wohlo mayethu uyashaya waphinde washaya okwesibili saphinda lesisililo sathi wohlo uthe mayeshaya okwesithathu saphinda wayesembula ingubo mayethu mbula ingubo ufika amathamba amhlophe embhedeni ayikho ingane wayesephuma esebuza kumadoda ahleli nawe emnyango uthi madoda lo mfana njengoba engenile lapha endlini ngabe uphinde waphuma yini akekho yini embonile athi amadoda cha akaze aphume wayesenkonxa nonkosikazi wakhe base bayamangala ukuba kwenzakalani yayisithi inkosikazi ngizobuyela kushembe ngiyokuzwa ukuthi konakelephi ngoba ingane yami ifikile njengokusho kwakhe kodwa asibange seduze nombhede wayesehamba lenkosikazi ebuyela emzini waseJudiya mayefika enkosini yamaNazaretha uyayibika lento yasekuthula uthi ngolamakhosazana yaselithi inkosikazi kambe ngesikhathi ufika kuthina boshembe wathi ufuna sikwenzeleni wathi lo mama baba ngathi umntanami noma ngathola ithambo lakhe ngimngcwabe lobe kwanele ithi inkosi yamaNazaretha ehene nkosikazi ithi umntanakho akasekho emhlabeni wabanjwa abantu inkunzi
bambulala uthi ngesikhathi ufika kithi thina boshende uthi asifunele yena uthi sithatha umphefumulo wakhe sathuma wona ukuba uyolanda amathambo omzimba wakhe lapho afela khona alibuyise kuwena ithambo obufuna ukungcwaba uthi ke nkosikazi njengoba ingane yakho uyibonile ububona umzimba wayo kamoya ibikulethela amathambo ayo ukuze uyifihle ayisekho emhlabeni. Musa athi sibona izolo wathi kayisekho emhlabeni yasayibonga lenkosikazi yahamba yabuyela ekhaya eyofihla amathambo endodana yayo. Izolo lapha esikawini kunensizwa ibe umvangeli lelibandla inkosi yamaNazaretha ilapha yanegibisila iyafika ithuba twabonke abantu abafisa ukubika insisi abazoyibika kushambe yayisigijima nalento umvangeli yagijima phambili yafika yaguqa esihlalweni sobukhosi ithi baba nginosizi ngiyasebenza lapha kaloliwe Richards Bay ngibona 32,000 after deduction uthi kodwa baba ngendlela esiqaleke ngayo ekhaya ngisho emsebenzini ngehluleka ngisho ukuthenga inkani lika-10 likakhokhi. Ethana mayibike enkosini isakhuluma iqhubeka wasebonakala kuqhamuka imalasi yafika le malasi yahlala lapha eduze kwakhe umvangeli yayisigoqe inyawo zangaphambili yayisibeka ikhanda yabuka inkosi yamaNazaretha. Lasiphenduka uthingo labuza kumvangeli lathi mvangeli yini lena eseduze kwakho uthi baba imalasi lathi shaya umvangeli yasiphazamisa waseyishaya umvangeli emalasi eyoyikhipha ngaphandle kwamasango umuzi wasegibisila wayephinde buya mayethi uyafika wafica inkosi isilelise yaqeda yayisingena endlini ngakusasa kwakuzoba ilanga lemgidi. Wasethi ngoba udine ngatholanga kahle ithuba uphazamiswa imalasi mangaba abantu sebeye emgidini iphinde inkosi ivula ithuba lokuthi yanikelisa uzohamba yonikela wayesequtha umvangeli ithe mayinikelisa inkosi wayesebuyela khona wafike wayibika uthe mayethi uyakhuluma yayisiphinde iqhamuka le malasi yaphinde yalala eduze kwakhe yaphinde yambuza inkosi yathi mvangeli yini lelo hamba nayo yini lelo seduze kwakho wathi baba imalasi lathi shaya emvangeli iyasiphazamisa. Waseyishaya umvangeli wayikhiphela ngaphandle wabuye egijima efuna ukuzothola isibusiso uthe mayeguqa yaphinde yafika le malasi futhi. Umvangeli wenze njani wathi baba ngixoshile wathi nganinansi mvangeli isilapha eduze kwakho wathi shaye wabuye wathi hayi mvangeli wathi yeke wathi uyabona njengoba ilokhu ifika kanjena nje ilambile hamba mvangeli esitolo ufike uyithengele isimbo esimhlophe bese uyigcobela ibhotela bese uyifakele epletini uyinikise. Wayesehamba umvangeli esitolo eyofuna isinkwa wathi mayefika etuckshop wafika wathola isibrown wathola izimhlophe azikho wathenga isibrown umvangeli wabuya wayejokodweni lakhe wayigcobela wayesethatha ilayisensi u4 eyibeke epletini lakhe uthe mayeseyibekile ebambile kwasekubuya umcabango wokuthi ngengikwazi ufakele imalasi okudla esitsheni ngizophinde ngihle ngaso enganemzimba sekuphakameni indoda yakasithole eyakhe logqokweni lalikhothwe izinja kuthiwa yafa yangaye ezulwini ngoba yadla amathenja wathi ngasithatha kanjani isitsha engidlela kuso ngifakele inja nami okuthi uthi mangifa ngiyohlangatshezwa izinja ngiyoyezulwini ezinja. Wasesithatha ngesandla le malasi lapha yana waphuma naso wasibeka phansi enhlabathini yasuka lapho ibilele khona yeza kusona bathi yafika sikhogela yasibuyele emumva yangasifo. Lasevela futhi ithuba lokuthi kuyanikelwa wabuyela futhi umvangeli wenkosi othingweni wathi uthi uyakhuluma yayisiqhamuka futhi le malasi yalala lapha eduze kwakhe. Lamuza uthingo lathi mvangeli wenze njani wathi uthi uyakhuluma ethi baba ngisithengile isinkwa ngayigcobela uthenga kaqedi yayisithi unamanga baba lo kwasekhuluma yona manje le malasi yathi unamanga yathi lo mfana uthenga esitolo angithengele isinkwa esimhlophe yathi umthengele esibrown angisithi isinkwa esibrown mina
yathi okwesibili uThaka ngigcobela ibhotela bese faka esitsheni enginike ngesitsha ngidle. Ithi kodwa lo mfana umbekele phansi enhlabathini yathi mina lo ngazalwa baba nomama akaze ngidlele enhlabathini. Yathi ngiqala ngalo mfana ongidelelayo ongiphalela phansi. Bathuthi uzama ukuphendula umvangeli laselithi uThixo umvangeli uyazi ukuthi ubani lona okhuluma lapha kule malasi. Wathi umvangeli cha baba, wathi ukhokho wakho umvangeli uyena odala usizi kuwe. Ukhokho wakho wafa akangaye ezulwini ngoba wafa edliwe izinja. Wathi ukhokho wakho namanje njengoba umuzwe ekhuluma kulenja uma kuke kwafalenja umvangeli uyophuma ngene kwenye ifelenene aphuma ngene kwenye ngoba igazi elalinomphefumulo wakhe mzumane efaladliwa izinja kayange ezulwini. Wasethi hamba mvangeli uye ekhaya njengoba uhlupheka nje uhlushekiswa ukhokho wakho ophile sisenja wena abalimi baphilaphi. Wathi hamba mvangeli ufike ekhaya uthenga idumu elimhlophe enkethifu bese uthatha leli dumu ulibeke esangweni lomuzi lapho engena khona utshela ingane zakho ukuthi azoligada lelo duku lelo bese ithatha imalasi leyabamakhelwane. Uma ike yafika yalithwayilethela leli dumu wathi ukoligoqa kahle mvangeli uze nalo lapha kithi thina boshembe sizolihlambulula iyobe le malasi likithi ukhokho wakhe esiswini sakhe. Ngelinye ilanga ngapha ezweni lakithi kuhamba insizwa emhlabeni esasinayo ethempelini. Uma ihamba le nsizwa emhlabeni esasinayo ethempelini kwaba zinsukwana ibekiwe le nsizwa yaba nenhlanhla. uNkulunkulu wayipha amandla yanqoba ithuna kodwa yanqoba kabi. Inqoba ngokuthi iphome njalo ntambama iyafika ekhaya kubo ifika ingene le nsizwa elapha ekamereni kumkayo ifika ihlale phezu kombhede ayikhulumi lutho. Uma ingena ihlala phezu kombhede ingakhulumi lutho agcina umakoti ehluleka uhlala nesiporo endlini bese ithatha indaba ayise kumshumayeli ethempelini ophethe leli thempeli okakhonza kubona le nsizwa. Uma eyibika bese ethi umshumayeli hayi ngangathi inkosikazi kuzofanele siye enkosini yamaNazaretha uThixo siyoyibikela le ndaba mhlawumbe yona ingasiza ukuthi usibanibani isixazululele ukuthi yini emxoshethuleni ingane yange ezulwini laShembe kade inhlansuthi ehamba isifungo kade egida ehamba ngisho edlweni yonke into beyenza ubengasoleki indawo emehlweni ethu. Yini lena edala emayefengayo ezulwini? eManazaretha iyabanja inkonzo yomuntu esafa aqhame phansi banjwe sekufunela inhlambuluko. Kade egqoke ingubo emhlophe eNazaretha ephelele kodwa ngenxa yenhliziyo yayimbi qame phansi esafa iminyaka uzothiwa kwasibanibani ihlangenwe uyocelela usibanibani intethelele inhlambuluko ngoba ahamba emhlabeni nenhliziyo enguvinjwe inhliziyo. Vinjwe inhliziyo. Othi mangabe behamba umshumayeli beye enkosini yamaNazaretha bebika indaba yalensizwa uthi ayisithi inkosi mshumayeli njalo nelilanga fika ngalo lo mnumzane lathi lothatha amaNazaretha nihambe niye kwakhe nifike nenze inkonzo ngesikhathi abuya ngaso. Maye sefikile mshumayeli bese umbuzela kuyena ukuthi uqoshwa yini ethuleni. Abanye abantu bafa bavuka babheke ezulwini yena wabuyela ekhaya. Yini lena emxoshayo? Base behamba beyoyenza lenkonzo emzini walensizwa. Uthi umshumayeli ezwela kithi sathi siguqile uhlatshele ulala nathi uthi yangena le ndoda ithe mayingena yathi ngicela ningedlulise uthi yasiphendla yazayongena ekamereni. Uthi bethunga abanye bahlehla nyovana abanye bayomemnyama ngoba bayazi lo muntu bamngcwaba. Uthi bethuka uthi sayenza inkonzo yokulala umshumayeli sayiqeda uthi ngase ngisondela ngamadolo ngasemnyango wekamera ngasethi sibanibani sithi ushembe uthi azobuza uthi yini exoshayo phesheya kwethu ubhokiswa yini ekubeni uyiNazaretha. Sekunzima makubhoka iNazaretha. Sekunzima. Kodwa ngeke ngaphoki ngoba izwi likaShemba sililaleli. Mayethi usifundisa indlela ezulwini asimlaleli ngeke ngaphoki.
uthi yayisikhuluma lensizwa uthi yayiqala mfoka Mkhathini uthi mayikhuluma nami ithi baba Mshumayeli uthi saphila lensizwa ngangilo uthi yayiqala yathi baba Mshumayeli nginenkinga uthi ngithe mangihamba emhlabeni emva kwensuku ezintathu ufanele ngezulwini uthi endleleni yami bekumnyama uthi endleleni yami akufikeki phambili uthi ngithe mangifika esihlalweni senkosi yamaNazaretha lesemhlabeni uThixo nathi mntanami uphi uMshumayeli wakho nathi liphi ibhuku lakho lika 23 wathi baba nali ibhuku uthi ngathi ngiyalibuka leli bhuku lami libhaliwe impela lagcwala uthi laselithi uthi ngumntanami ibhuku lakho kaligcwele akangeni umuntu lapha obengasambi isifungo sika 23 yathi lensizwa baba benguhamba ithi Nkosi kwenzeka kanjani mntanami ubuhamba 23 ibhuku lakho kodwa lingagcwali athi lensizwa baba kangazi kwenzeka kanjani uthi ayisimbuzi Inkosi yathi angitshele enhlansuthi noMshumayeli obesethempelini lenu owabekwayo wena bewuthini kuye mangabona abangani bakho lapha nikhuluma khona bewuthini kuye ithi lensizwa baba babe kumuntu engangamphiwe engangamthandi bengavumi kimi ukuthi ngimbize ngoMshumayeli yavuma kuwe yathi bengafumi ngoba umuntu owayekhethiwe ukuthi uyena ozosiphatha yathi mina engangifaka umoya kwabanye ukuthi bosibanani asivoteleni ubani ethi Inkosi ya Mshumayeli wena nkosana ubona ibhuku lakho lika 23 lingagcwele impela mntanami ubuya 23 uhambe futhi uyonikela kuyo uMshumayeli uthi kodwa ngesikhathi unikela lo Mshumayeli wena umnikelo wakho ka 23 ingilose yabekwa uyena ushembe ebizwa ngoMshumayeli ithi ayuthatha umnikelo wakhe ubeke eceleni akazi ufike thina boshembe ngoba wena wayiphika ona la pesa yakho singakwenza konke sihlakanipha namaqili sikwenze kodwa khona lapho kuphela khona uqili ethuleni akukho ukuhlakanipha ethuleni yaphela ngoba unemoto engakanani ngoba unomuzi ongakanani noma ngabe unamakhosikazi amangaki noma ngabe uyahlonishwa mawuqhamuka wena gunula igqoko kodwa umzukwane wethuleni siyalingana futhi abantu ayibo laba abantu ongabafuni ibona bayocelela inkonzo yethuna abayothi ngimhambe emhlabeni ngiphe Inkosi amandla konzodlula ethuleni kanti uyofika ube nenkinga ethuleni ungangeni ungayeke ethuleni ungahlaleli ngoba wafa ucabene nomuntu owayephethe ethempelini ngenxa yokuthi awungamphiwe yathi inyanga yezulu mawuyibuyisela umuntu owayesuke ekhethiwe kanti bungamthandanga ukuthi akhethwe lo umthanda akakhethwanga yathi nonke nina enangamkhethanga lona okhethiwe yathi niyakuye no10 rand niyovuma ukuthi Mshumayeli sicela nathi ukulotshwa kuleli bhuku loMshumayeli wasezulwini ohleli kuwe bese ithatha uMshumayeli lonke lomnikelo ayisenkosini yamaNazaretha ukuze laba abantu balotshwe ngoba uma bengakaze bezoyifaka amagama abo ngaphansi kwaloMshumayeli yohlala bethi mabehlangene bethi wagcobela kanjani ba uyogcina sekuthakathwana njengoba namhlanje umhlaba wonke kuyabangwa ngazi kutholani egcotshweni yabangwa abantu bafuna ukuba baShumayeli bonke abantu bafuna ukuba bakhokheli bonke angani noma bekhokheli imidliwe ikhwaso noma imali yamanabukeni kodwa kuyabangwa yonke indawo bonke abantu bafuna ukuphatha esontweni obaba bafuna ukuphatha omama bafuna ukuphatha amanye amathempeli azehlakazeke ngenxa nje ukuthi wethu umuntu angikhethwanga mina ngoba wayethi mayehleli kwakhe ayibone waphetha amanye amakhosikazi kanti akagcotshwanga ezulwini uthoba umkhokheli leyo nkosikazi senyagcina lapha eLokuzeni eShowe yathi le nkosikazi uzokhetha umkhokheli yasihamba yangena kwabanye ibafaka umoya wokuthi abavotele yona mangabe sekufika ukhetho abaze bayivotela yazwakala isisho luthathwa omunye yathi ngamane kufa umuntu ithema ithi
ithi ngamane kufa umuntu basebethula abantu basebeyobika enyangeni yezulu ithi inyanga yezulu mnikeni ngoba uzoniqeda ngembokodo. Esimnika omnika ungalo zinde wahlala lo mama esifaka lesi siphika bethe mama umkhokheli wahamba isikhathi waqula lo mama esindwa lesi siphika asithola ngenzondo nangenkani. Wena ungacenga ukuthi isidwedwe nje lesi siyasinda inqubo yensimbi iloba amagama abantu. Uthi lo mama wahamba isikhathi esifaka lesi siphika wabonakala lo mama enciphe emzimbeni engaziyo ukuthi udliwa yini ehlala phambi kwamakhosikazi wahamba isikhathi egula lo mama wagula isikhathi eside athi amakhosikazi eyombona ekhaya engasakwazi ukuya ethempelini engasakwazi ukuyigeza yathi yamgezela inkosikazi yafica umkhokheli usewasha lapha esifubeni nangapha emhlane lapho khomba khona isifuba sewahamba wakhupeka inyama kayisekho usasala namathambo ushifa isiphika. Bathi bamcelela into ethelele enkosini yathi inkosi yamakhosi yekeni uyofa abantu engamaisifuba wazahamba emhlabeni enesilonda saveza amathambo nenhliziyo esifubeni eshifa isiphika lesobukhokheli esibanga umhlaba wonke. Umuntu uma ehleli uhlala ayibone ngoba nakho indoda yakhe mhlawumbe umfundisi bese bona ukuthi hake ngoba vele umfundisi baba kwami nami ngizoba umkhokheli ingane yami izoba umphathi wamakhosazana umfana wami ngapha uzobamba indweba ushuthi leli ithempele lakini akulona ifanele akulona futhi ngoba nakho babami ukuthi mina ngizoba ukuthi nizolekelelana empeni kaShembe wopha sobhe imizi okugcotshwe khona abantu bomndeni bonke lawo imali esuka inikelwa lapha kwaShembe iphelela lapha ekhaya. Engani ngisuke ngingasafuni ukuyosebenza phela ngibuka le mali esinikela ungaphuma ushiya imali endlini phansi kombhede uyofuna umsebenzi ingaki imali uyiphethe uzodonsa uthi ayisawuthi azomsha kwezibisi semizweni. Esihambiwe maungesabiwe uzobelewe unguthixo angemihla ukala ukuphila angamuleleke ngethembane agcwalisane inhliziyo yami engamuleleke ngiyamkhetha uShambo sebuhleni ngezulu ezulu. Amen. Ngiyabonga baba Mshumayeli ngizonga impilo zemanazareth isikhathi sesiphelile kakhulu kodwa nami ngithe ngiphefumule ngalo uNkulunkulu esingaye namhlanje uNkulunkulu wesini uNkulunkulu yamanazareth esihlangane ngaye namhlanje la uNkulunkulu ke owamlandana. Siyabonga nje manazareth ngoba namhlanje sinda kolunye uzulu ngindala amampondo ngindala umngenhle ngindala isilungu ngindala ngoba yini silawula umthetho munye kaShembe. Amen. Ngoba ukube ngangifuna umthetho wakithi emampondweni ufike nomthetho wakini phesheya kothukela nokini lapha esilungwini ezoshayisana ngoba kuze nje namanje ukuthi kwengene umuntu umbonise kumshamba owakuba umthetho hayi lo kaShembe. Kodwa singenda balo uNkulunkulu esikuye inkosi ke mina manazareth ngayibona ngifike kuleli theko noma ezweni lakithi wamkhona umNazareth kwakuyinto nje esasingayinaki ngoba yayifika inkosi inyanga yezulu lapha emzini waseBhenisiya ufike lapha isho umgidi basho baba nomama
ukuze mase kuvalwe lapha nizonibheke yobuyisa amakhungo yonke ogamphinda babositheka bese kushaya imvula enkulu ngoba sebeyavala-ke lapha abantu bakashayeni kwakuba njalo ngempela kodwa sathi mesifika kuleli Itheku yazi ngikhumbula inkosi nami ukuthi ohlwini lomeme kumele ngibize kwathi ngenye imini ngoba sasihlala lapha kajeni insizwa yakwethu umnewethu omdala ithi le nsizwa yakithi asambe selapho etesi kuzobe khona inkosi uShembe ngithi mina hayi singahamba nje kodwa mina ngiyishembe mina ngiyakumnewethu lo ohlala kavili lapha siyozibukela igame khona kudlala iSundowns ngeke ngiyishembe mina sihambe nale nsizwa yakithi sigibele sitimela lapha esiteshini sehle nesifike lenyani ngehle naye sambisane angene mina ngikhuleka ngithi ngiyavavi phezulu lapha ngasemshiyeni ngiyakumnewethu ngiyobuka ibhola khona ngithi ungifonele mase uqedile bese siyahamba le nsizwa yakithi ihamba nodade la udade wayezwana naye bahlalisene futhi wayema-assessa-ke ngoba khona le nto eseyikhona ama-assessment thatha umuntu osifazane uzomfaka endlini uzom-assessa nje kuze kuzalwe izingane ni-assessane uyamphasisa uyamfeyilisa kodwa ayithathani iya-assessana nje futhi le nsizwa yakithi ayima-assessa-ke lo dade kodwa futhi ama-assessment ayifeyile ngoba into ayiyele lapha weseyocela enkosini ukuthi bacela babe nabantwana ngasho mina ngento ngathi ngizongibona lo nkulunkulu lothiwa unkulunkulu lo anika abantu abangalobolene abanika abantwana le nsizwa yakithi inawo umntwana ekhaya nale ntombi inawo umntwana ezweni lakubo kodwa sebehlala iminyaka bamthola umntwana ezweni kabili baye lapha enkosini sobanikela mebesho yabuya seyifake ifoto le nsizwa kodwa ayifake le foto leli elifakile abantu abangafuni ukubona bangamanazarazi noma bathanda ushayela ilalikhavele ngasilulavu molivula nefoto alivale ngathi yi-nucleus nje obuya nalelo foto le nsizwa yakithi yasingile kuShembe meyibuya saphela isikhathi hayi umntwana akaveli kuthena ngalimbe khona indawana la isihlabelele nemthandazo wokulala amaNazaretha ethi ukuyiphatha kahle indlulala kuyo ukuze uNkulunkulu angagcina ukuzwa kuwo ngephupho yasifika nakimi le nkosi ewuthini yangibiza ngegama ithi sikhanyise igama lami ke lelo kodwa akulona lokubizwa zingane ezincane ngiyalisho nje ngoba ngiphambi kaShembe bayangazi kwemshumayeli nabo nokhozo nabo noNtulwane nomniya sengixoxela abangaphakathi nabo nongidi lapha ngini yasingibiza ngegama yathi yabizwa emzini nasephameni ngiyalazi-ke manazaza leya voice leya yothini yaveza amazinyo amhlophe enkosi lo muntu onamazinyo amhlophe ubalona ngamnaka leli phupho wahamba isikhathi yabuya yasho into efanayo khona isigqoko isibeka lapha esifubeni ithi sibanibani yabizwa emzini nasephameni kwathi kwesithathu ngase ngiyabona insizwa ngithi khona umuntu ohluphayo la ufake isigqoko semnyama uthi ngiyabizwa emzini nasephameni ngiyabizwa emzini nasephameni akathatha isigqoko sibe lapho esifubeni ithi usizi yakho leyo phela khona ngiyayixoxela le nsizwa ngithi emhleni la yilaphi lapho asingitshela kula ko-2003 hayi sayibamba indlela sakhona kodwa le nsizwa yaphambi kwangokuthi ngithi ngizona sigijima la ngey'timela ngoba siqala ukuphuma endleleni iganini ngoduso kodwa ibhizi sisukela namuntu ngithi mina mengiphatha inkonzo la ishuthi anyatheleka esenzeni sayo sokuqonywa kodwa nenkosikazi yazi ngensizwa awu manje siyangikuzula manje ngithi mina hayi mome ngaphezu nyatheleka ngithi ngakulanda ngithi lalela ngilandwanga nguwe mina ngangibuza indlela ebuhleni hayi wena uyibhodi hayi ngithi wena ngilandwa ngishunyazwanga uwe uShembe uzifela kimi mina ngitshela ngiyabizwa seyithi le nsizwa ngiyalela ngiyafika amaNazaretha lapha ngiyanikela ngenza konke ngiyabuya ngizohlalela la emlaza nginake lutho kwase prisibonakaliso ngizibona ngisekhaya omame ngizibona ngumfana omncane njengibuyele emntwaneni ngizibona ngizidlane insizwa yakithi omzala wami siyakhala legcweni kwase kusuka isiphepha esikhulu kwakubeka indishi la etshanini emnyango unotshani le ingazi enhle nje kwasuka isiphepha esikhulu saphephula indishi la kwasememeza umalumekazi uthi hey ngena endlini sibaleke singene endlini kamkhulu umkhulu mongena endlini yakhe kwakunefoto lapho odongeni
ifoto lamafoto akudala black and white uthi mawubuyele ngala ngathi ubheka wena usume ngala ngathi ubheka wena ngingena ngondle njalo umuntu ushaya umoya emnyama le foto lishanya zisomoya leshaya udongali singene la sigcina sesinakela le foto sibe ngumsindo lo sithi libheka ngilibheka mjule ngivale lishintshe ngathi liyahleka ize liphele kube ifoto liguquke libe umkhulu ke manje bese lithi mzukulu siyabonga ngento senzela nje awusiyele emzini wasebuhleni kwathi siyacela isiphindele kulowa mzi uyokusinikela lo usivulela amasango kwathi lalela uma ufika khona uzufike ungivunulele ungigide ngithi mina ngwazi ukugida kwalapha uthi sokufundisa indaba shema mana zachidulile ngayikhuluma nje umuntu khuluma nje ukhuluma into oyithandayo khuluma into oyithandayo kodwa indaba shema idulile kakhulu siyacela manazarese lelithi besithola umshumela esiphola lesisebenzise ngendlela efanele eqalisuthi sengigcina ngiqalisuthi ngizocela ukhipha isaluleke esincane ngoba lento ngiyibonile ezweni lakithi bashaya abaningi la kubagcotshwa bethu asinavami ukuba amathwasabo ngangiyami ngomgcotsho mvangeli mshumayeli mfundisi ngoba siyibonile lento bashaya abantu abaningi yabo nje umshumayeli ehlala kanje ehlala yedwa njengathi uyedwa kwabo akahlale kanje angabithi indoda zokumnyama la imjeka ngehlombe ngathi ifuna ukumbangisa esikhundleni akusona ahlala kusona isikhundla leso ugcobo isikhundla lento ezilapha ko-ANC MK lababeli ugcobo lona elukuyo ngoba lento iyashayana ishaya lento noma kuthiwa umuntu wathi mnyama engayo siyadideka ishaya nawe udideka ulandele yena siyibonile lento ishaya abantu lapha emlazi uthi ngoshintshe ibhantshi yashaya inqwaba yabantu ngoba abantu egcina ndilo umlaba lapha gcina bephupha bethunga naye yini babenciyama engabo muthi umnyama ngomuntu la bokhumbula umkathinda nabo babumshumayeli nabolize untulwana kunendoda ekadideka ngapha ngangosho ngengisho ukuthi uzobonda umkhaya wakho yadideka lapha phezulu kuthe ngenye imini seyibuyisiwe loo ndoda khona indoda kade nayo igcotshiwe ihlala lapha emiyaphethe igudi shona le naye umkhaya waleyo le kosho igudi shona le ngasemasosheni kodwa engangeni emasosheni eyigudi leyo ndoda leyo uthe sibabona bebuyisiwe kanti nawo vele besihambile ngoba yayinyeme kumkhaya wayo le futhi seyikhonza umkhaya wayo ayisakhonza shema nokuphuma umkhaya wayo naye iyaphuma nokubuza umkhaya wayo ngoba saka kuzuzo bekhona lesabatha esasikubona nayo zathi ebona emva amadodo naye sakhuluma nayo khona sathi usibambani sebuyile ngoba kuyo umkhaya wakhe nale nto lapha ezweni lakithi siyayibona amanazarayithi ifuna ukusishaya bayengayikhuluma le nto ngoba ngathi ukukhuluma kwami akubanga kuhle ngathi mina le nto ukuthi kuzoba khona umzombo nomthwalo womulethi into ezihlukene lezo isezobashaya abaningi seyibashayileke seyibashayile abaningi babodwa bahamba leli qembu babodwa bahamba angikwazi ukuthi ngathi nimbheke endaweni eyodwa nibheke onyazini nobabili nithi anifuna ukuhambisana ngoba abantu abayeke ukukhonza abagqoda umgodi akakhonza mthando lo mgodi wathi ungamkhonzi ngoba leyo nto izokulimaza amen ngicela nobaba ngishona ngokubonga baba ethuka inkosi ke kusenikizile amen siyabonga banazaretha inkonzo enhle phuma kobaba inkosi babusise